Díomh háte agus fáilteráis se sun grosíra jaas a go fan sin. Inniu bemuid ag lansan a ré, okay, lin ar gursa stara. So inniu tá muid gar plandail olú, so dag muid gur hánig dúr le cogun na néimlína agus bí imach na nearly an cail na hairní a gogun néimlína agus fagan siad an tír is sé agus a seach fagan íoniel. Hon níos mó coidú eil ó ré na Spáine. Ba tas a í ná nachhuiir sé an coidú sin agus bhuiir sé buas in san ideile agus níor hannig sé ráis. So dag sé sin gro ar a fa gan na tíisi is cuachtaí inéan agus tan siar a bhád níos leige tá olú a bhád níos leige. Agus cilíonn sé sin go bhfuil sé a bhád níos fosa ar hasanna plandail a dhéanú in olú. So inniu táidir gachar mar seo plandail olú agus le codú dé teigi sibh go dé céalaon plandail faoi dhearú an rang seo. An príos bregatágaí na bhhailinn arcar cúisiach na plandala go teige ar hála plandail olú agus céim fa ar rounú rí na bratní han seo dhéanú. So bhhailm go déigi sibh an cuaig thuis nó an cuaig fa ar hála an plandail agus bé task a gin ddíirithe ar sin. So the parent slide, what we will do today in today's lesson, we're looking at the Ulster plantation. So where we left with the Flight of the Earls were the most powerful earls and Taoiseach, the chieftains had left Ulster. And they had left to get more, to come back with soldiers and support from the King of Spain to wage another war against the English. But that didn't happen, and they couldn't get those soldiers and the support from the King of Spain because Spain and England had stopped their war, and so that didn't happen. So what actually happened was that E. O'Neill died in Italy. So what does that mean for Ulster and for Ireland? Well, Ulster is left in a weak position. It's much weaker than it was before because all of the powerful chieftains have left, and that makes it very easy for the English to undertake the Ulster plantation. So what we want to do today is we're going to watch a documentary about the Ulster plantation, and the students will actually do that in their own time. I'll show them where the link is, and that gives them a lot of background information about the Ulster plantation and what it involves. And I want them to really understand that a plantation really it means to take land from one group and to plant another group on that land, and so that we're taking land from the Irish and putting Scottish and English settlers onto that land that was confiscated. We're going to look at the reasons why the Ulster plantation happened and what the students will do. The task is they have to design a leaflet for planters in England and Scotland to come to Ireland. They're going to pretend that they are the English government or the English king, and they are looking to entice people from Scotland and from England to come to Ulster, explaining the benefits of coming to Ulster from the viewpoint of the King of England or the English. This should be colourful and done by hand, or preferably like it done on paper, with lots of pictures, and it has to be coloured in. But if you prefer to do it on Microsoft Publisher or on Microsoft Word, that is fine as well. Make sure that it has plenty of information and plenty of pictures, and it must contain the 5 reasons why Ulster was planted. Okay, and we will also, there's a small clip from BBC Bitesize that is based on this task, and it's there to support students so they kind of see what type of leaflet I'm looking. Okay, so Lani Mudray Marshanda. So plandail olú cujé a céalaonn seo. Well, bhí cuaig olú gan ceanara a né imach na nearly. Ní rúna ceanaraí an níos mó mar dúirt méid Jimmy siad le himach na nearly hon codú eil teachtaráis ach níor hánig siad aráis agus tá éire tá olú a bhád níos leige mar gheall ar sin. So rib imach na nearly bhí plandail ag tarlú in sna ceantratha áiriste, okay? But in dhé seo deantar plandail ar an cuaige a lig. Agus cujé a céalaonn plandail, céalaonn sé ag buint talú ó na géal, ó na hairní, agus ag tuairt an talú sin do Hasannaí agus the Albany. So ag glacu talú hiú na géal, ag cicu iad a mahas an talú a bhí acu agus ag tuairt sé a grúpa nua.
So bhartaí nó cin nó runní rí séamas mar sin de plandaid níos mó agus níos agrithe a dhéanú I go olú. Runní sé chundaí ar fad, tíróin tíor canal formana dura ardhatha agus an cabhain chun an plandail a dhéanú. Agus bhí rint cisna le plandaid olú, so iniu arcimuidir na cisna tíbhiirde. Agus seo an fá go bhfuil níos mó Protestúnaí agus Presbyterian olú a gompraid leis an codéil den tír, mar an codis mód daoine ar tháinig bhí an relegún sin acu arcimuidir céir tháinig ar an teachn tehaginn. Iniu táidir gachar cid teige ar hála seo. Okay? So dús bar mar a luí mé bhhain go náci sibh ar an chláir feisne se seo, na tá sé agam an seo Dave agus tá an nasc agam Dave agus heiglibh achar I do chuid am híon argument just ar couple of bombate just go déigi sibh go dtí tá gceist leis. Hannig ahrú. Bhí sé táachta chun sa méid go raibh difriúachta ar Plandála agus na Plandála eile insan méid go raibh an méid sin Albanig an. People who migrated from Scotland to the north of Ireland in the 1690s were actually famine victims. Tan vite seohannar nó go bhfuair na Protestúnaí an talún agus go bhfuair na Catholicí an Rairc mar deartha níor chuir na géile légas an talún mar bhí mar a dear swift bhí hewers of wood and carriers of water a dheol or man a múisi dábalta imircí a bhfuilúiste. While around the Gundy Intrama, and I to the bass dom a winter heen or heel mahera. Jerter mas kachlikachu go Protestunachs the chalach, my hand to sheer father galore. Okay, so stopping what you shin, show a Nash YouTube, Walhin Dave Arkerson, ta she ain't the Samuel agus 10 yard all shin fa Planda olu. But Lanny Virginia Ray. So go bonusach seo rí hasna ag an am Seamus, okay, agus Darkmarger Seamus Hannah Fian, bhí sé sin difriúil in sa róid is bhí sé sin ar an ciadrí a bhí Giannis ar hasna agus ar Alban le chéile, okay? Categar hála sin mo bhí Mammy Sige an taimh ar Mammy Sige na Mary Queen of Scots, agus bhí sé mar one rain na Halban river sin. Agus bhí Mary Queen of Scots Mammy Sige in a catstagach. Okay, so nuair céad bhí sé sin na Protestúnach mar tógu lena uncle agus buinú an cligan ó Mary Queen of Scots. But cabéirbí. Seamus bhí sé sin na Protestúnach agus nuair céad tháinig sé guacht ag dearú cogadh na néimlíonna, bhí sé get the bug níos cardile le I O'Neill. Agus sin an fagurú cead ag I O'Neill talú sige a chuneal. But inné cuppa blina dahrí sin margheall ar cócelig an fúidir agus tucí muid a ráis heige sin. Go bonusach seo cuaig fa tá cuaig príú gur rinú plandail olú ar in olú, okay? Agus ever hían, okay? Bhhailinn seo a heagfáil ribheoir an ranga an cuaig fa seo. An cícean na hoca linn an talú agus na haconí nádartha a guga olú a hichrú. Bhí codhúir talú in olú talú haibhar agus bhí sé aonanta slantiúil agus torthúil agus hoca leis an ré an talú seo a hichrú airgid a dhéanú amach as an talú sin. Codhúir aconí nádartha, codhúir crin, codhúir talú fermiúachta, codhúir anmhíthe. Margheall na rudí seo hoca leis an rialtas agus an ré airgid a hichrú. Hoca lá irí ní sibhre margheall ar na haconí nádartha seo in olú. So sinna cíad fa. An darna fa na Cheas cúga olú a néan rial na Coronach riú. Tá na holtaí inné cogu a bheith acu a néan rialtas hasanna. Tá sin cén taine bhíar an cogu sin cogu na néimlíonna. Chrid na héireannaí in olú na holtaí ar cheann néimlíonna in néan na sasnaí I géirí na sasnaí a chur amach as an tír.
So bhí sasna bhí rihasna crosta fuidir sin, agus bhí siad i géirí smaachta chur ar na holtaí, bhí siad i géirí cinú nach darlaúid sin a rééis, bhí siad i géirí díalta sa ail beidir, rabéin díalta sail arthú a sinna dhéanú, i géirí ceacht a thuirtóibh, Tás a go bhar scáil ma dhéanann sibh drochrod féin sibh pinós féin sibh conneal istí, bhil seo cos le conneal istí na holtaí. Chrid siad níiad na sasnaí ar fiú ní mbliana, so an rud atá na sasnaí go dhéanúnéis na tá si go talú a bhaint ó na hairní sin, na hairní fian, na hairní trodach sin, agus an talú mai seo a chót do gine a bhí dílis do rihasna, sasnaí, Albany, Protestúni a bhí dílis don rí. Ba iad na holtaí na cosantóirí dearnathe de na dlíthe agus na nósa na géalathe, bhí na holtaí i géirí dlí na hhéir na chur a bhain, bhí siad i géirí géala go leir, bhí siad i géirí go méid na tíisi a gceannas. So mar dúirt mé bhí an rí i géirí fáid réití leis na daoine sin, na daoine gan smach, na daoine nachró dílis nó dílis sin loyal, agus i géirí iad a chur ama agus daoine a bhí dílis a chuirste. An tríú rud a hála na in sa bblion sé agus a cuaig hála rud ar bhainún cócealaigh an fuidir agus dark maidir seo ribbe. Seo nuair a rinn grúpa de chateagach iireacht an rí a warú i Westminster le púdar gona. Okay? Na heparthú agus níor warí siad an rí. But dúirt mé go ró séamas níos cardile a go baid le éalais mar hampla le cateagaí na haireann ribhe sin. But in a dhé cócealaigh an fuidir níl muín arbaí aige a gatsaí, tá sé ionta áras agus nervise fa chatsaí agus níl sé cócardil is a bhí sé, so tá sé géirí cinú nach darlíonn rudarí mar sin a rééis nach sílan na catsaí go bhfuil sé lug agus nach neanan sin iireacht é a warú a rééis. Okay, so tá sé géirí sort díaltas nó revenge mar ar sin. Ever a cethar bhfuil a ré cogu na níomlíana bí codhór saidrí sasnathe agus albanathe ag trid don ré. Agus ba bhealach sir é chun na saidrí a thrid a néadan na hiirlia éic. So dunar bés na saidrí seo ag dúrú cogur bé tá siad cé a bhí siad dú siad pá. Okay, mé an tú poster bé dú tú pá. No tuaristal. Agus an áit pá a thuirt den na saidrí seo ó Alban agus ó Hasanna, bailach ní sira don ré na talú a thuirtóibh agus cá bhuihead siad an talú seo in olú. Agus ghlacad siad an talú seo ó na hairní in olú agus tá siad go an talú seo a thuirt den na saidrí a bhí ag trid i gogu na níomlíana don na sasannaí. Eber cuaig bhí imní ar an ré go mhain bhí éan mar chúldoras má réachta. So cílíonn sé sin go bhfuil sé burtha nó ábhasach go mé olú mar chúldoras chun chuirteach ar na sasannaí. Na an ró cúise go le bhéibertha cinse ná Jan Jarma cé ar chodí leis na holtaí i gogu na níomlíana. Na Spáinní, okay? So bhí sasna i tradiis na Spáinní agus tháinig an Spáin éire mar seir chúldoras le chuirteach ar na sasannaí. So bhí séamas i géirí cinú de murda go siad é trid sa tír ar bí eile nach muinhead an tír sin úsáid as olú agus éire mar chúldoras le chuirteachar. So, mar achramar ar na fána seo, okay? Acwaní nadartha, okay? So sin an céad fá, béw seo luchward in na sasannaí ha go airgid a chihrú ó méid acwaní nadartha a bhí an olú cos le crin, cos le ambithe an talú firmiúachta a bhí an. Ever dá chrid na holtaí an néadan an ré agus an bhain rain i gogu na níomlíana, bhí siad ar cinú nach darlóid sin a rééis. Ever a tré, cócealaigh an fuidir, rinn cateagaí iireacht an ré a warú, is sé dégus a cuaig a Westminster, bhí sé géirí cinú nach darlíonn sin a rééis, bhí sé géirí sampla a dhéanú agus teachdracht a churma do cateagaí nach do go lá so chuirsteachar nó so dúchlan a chur ribhe mar ní ghlachad sé leis. Cé cinile na bailach aonteach sír chun saidrí a éic an áit pá thuirtóibh hoca leis an ré talú a thuirtóibh in olú.
agus bhí sé géir cinú nach muna tír a bí úsáid as olú mar culdoras le chuiriste ar hasanna. So tuairteáil arc ar seo, okay, so seo, when na fan seo le chuirsí economiaachta, so everything acquaní nadartha, economiaach buin seo le harigid, ever dá, sin salar buin sin achan cin, so níl me actually go arc ar sin mar níl fin tá defa hynne an tá seo. So a néis am rudí animmuid na tamid go arc ar físean bug ó BBC Basics agus coidúí seo le leis an task atá Johnny agus so an task atá Johnny cai sé beiliog a jaarú ag malú plandór go olú, okay? So tá tú géirí ra le plandór sin an duine ó hir eile a hanig go holú, okay? Tú géirí ra gur ceart teacht go héan, okay? Go olú, okay? Tar go holú, kom leis go ceart go mé hiit in sin, okay? Tá hiit ar in sin. But arcimid ar an físean seo agus tífi tú go dé tá géiste agam. A public service announcement on behalf of King James I and the Mercer Company. Tired of your humdrum life in England? Eager for excitement and adventure? Why not leave it all behind and take on a new frontier, here at Mavana-born Northern Ireland? Some people think that Northern Ireland isn't exotic, that the climate isn't desirable, that the locals aren't friendly or accommodating. But that's all nonsense. And besides, sign up with the Mercer Company and you'll be given a huge amount of land. Look! This is all mine. And this. And this. And this. And with all the friendly locals around, I'm sure I'll have no trouble with all the hard physical labor. Why travel all the way to the West Indies or the Americas when you can make a home here at Mavana-born? And you don't even need to build one. The friendly locals can just give it to you. So what are you waiting for? Whoever you are, be a part of something amazing. Here at Mavana-born. Must be over 18. Must be a Protestant. Must bring your own arms and parade every 6 months. Actual land size may differ from contract. Friendly locals not included. So sin níl nach chur géal seo drama bug, go ramar just ag míú céimfar cheart do Flandery chat go héan céimfa Flandery na John German sin Sassany agus Albany fi si géirí go jocha siad go holú agus go nacha siad an talú in olú, okay? Niger siad the friendly locals níl siad cardio. Arms and parade every Protestant. Must bring your own arms and parade every 6 months. Actual land must be over 18. Must. So tá droch spin ar na daoine seo na holtaí na héranna cé teige well tá si ag buint talú ar hiúil bhuthú seo an talú beidir ar choní siitinar ar fiú na céad na blianta agus ag tuairt talú socu do Hasanlaí agus do Albany. So tá mé sé gur ar rudig mar sinna dhéanú I milliog, okay? Agus tá mé géirí go mé sé daite agus tá mé géirí go mé neart pictar ar agus fásta tá mé géirí go mé tá géirí daoine a bhálú go holú agus bhhail am rinchhaid den na fan seo a ecail I dá bhiliog. So he got iad a leige luí, no he got cuppa ceanna luí ar a lead trícead, okay? So cai sibh ar lead trí fa a chuirste I dá bhiliog ális, okay? So náidir darm tá géir daoine a bhálú go holú. So ma tá ceisnar bí agah béis se bhálba de iad a chur ar PJ, béis sé sin beolibh agus ná John Jarma gur féidir leh ceisna a chur ar an stream. Go níirí leh a cardja.